Begitu ya. Begitu ya. Kenapa? Dokter ngomongnya mancrok. Ya, periksa kesehatan dulu. Kenapa ketawa? Saya namain teman saya ngeliatin. Begini kemarin. Ini saya repot melihat dia. Itu belum nyampe ke kuping Pak Dokter. Coba jeriji. Gini. Jeriji. Lo kagak mekar dikit mekar ini. Lo gemetar apa sih? Udah. Ya. Suntik enggak, Le? Suntik gue pulang gua. Bocah kecil. Ayo cepetan. Gua ngeliat ini.